2 Samuel chapter 5 and verse 4. Kung nasa amen? Tanang maningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Everyone standing please for the reading of the Word of God. 2 Samuel chapter 5. Yes, it is. It's going in and out. It is this. It's not the new speaker. It's the 2 Samuel chapter number 5 and verse number 4. David was 30 years old when he began to reign, and he reigned 40 years. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned 30 and 3 years over all Israel and Judah. And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land, which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither. Thinking, David cannot come in hither. Nevertheless, David took the stronghold of Zion. The same is the city of David. And David said on that day, Whosoever getteth up to the gutter, and smiteth the Jebusites, and the lame and the blind that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, The blind and the lame shall not come into the house. So David dwelt in the fort, and called it the city of David. And David built round about from Millo and inward. And David went on and grew great, and the Lord God of hosts was with him. Pasaya. Si David katluan katuig ang panuwigon sa diha nga siya misugod sa paghari. Ug siya mihari sa kapatan ka tuig. Diha sa Hebron, siya mihari ibabaw sa Juda sa 7 ka tuig ug 6 ka bulan. Ug diha sa Jerusalem siya mihari katluan ug 3 ka tuig ibabaw sa tibok Israel ug Juda. Ug ang hari ug iyang mga tawo miadto sa Jerusalem ngadto sa mga Jebusnon, ang mga lumulupyo sa yuta. Nga misulti ngadto ni David nga nagiingon, gawas kon ikaw mukuha sa mga buta ug sa mga bakol, ikaw dili mo sulod dinhi. Nga nagahuna nga si David dili makasulod dito. Apan bisan pa si David miilog sa kota sa Zion. Sabta niyo ang pulong kota sa English stronghold, ang gipanaliptan nga syudad or kana nga kastilyo, palasyo. The idea of a defensed area na ay mga paril para sa pagpanalipod. Asamang ko. Apan bisan pa si David miilog sa kota sa Zion. Kini mao ang syudad ni David. Ug si David miingon niya ng adlaw, si bisan kinsa nga nakasaka ngadto sa kanal ug nagahampak sa mga Jebusnon ug sa mga bakol ug sa mga buta nga gidumtan sa kalag ni David, siya mahimong pangulo ug kapitan. Ayaw kabalaka kumupaspo niya na unya. Mao nga si David mipuyo diha sa kota ug mitawag niini ang syudad ni David. Ug si David mitukod sa palibot gikan sa Millo ug pasulod. Ug si David mipadayon ug nahimong bantugan ug ang Ginoo nga Dios sa mga panon uban kaniya. Title of my message this afternoon comes from verse 7. Nevertheless, David took the stronghold. Bisan pa, let me find it and leave a sign to get it right. Si David miilog sa kota sa Zion. David took the stronghold. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your spirit, Lord? Would you help the PA system to be consistent so it's not a distraction? I pray, Lord, you'd fill me with your spirit and empower me. I pray, God, you'd help me as I preach. Use me, God, as I preach your word this afternoon. Stir our hearts, encourage us, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong teksto karon hapon, gibasa na to ang uska storya gikan sa kinabuhi ni David nga dili ilado kayo. Kitang tanan nahibalo daghang story gikan sa kinabuhi ni David, pero kini nga storya medyo it's less well known. Daghang tao wala gayon nakamatiko ni ini nga storya. As we read through, we sometimes miss it.
Kini nga storya nga atong gibasa sa 2 Samuel na apod sa 1 Chronicles chapter 11. Actually, kini nga mensahe nagikan sa 1 Chronicles 11. Kana akong gibasa ganiyang hapon, but then I decided to use the story from 2 Samuel kay mas daghang detalye na sa 2 Samuel. Dito sa 1 Chronicles chapter 11, na ipapila kadugang pang detalye aron mas complete atong pagsabot sa story. Today, I just kind of want to walk through the story. Maghinay-hinay ta, mo lantaw sa matag detalye sa story, aron English, to see what we can learn that will help us in our personal lives and in our church. We're going to start with verse 4. We're just going to work our way through the story. 2 Samuel chapter 5 and verse number 4. Para sa akong mga preacher boys, we would probably call this a pang-istorya nga mensahe. And 2 Samuel chapter 5 verse 4, kung nasa amen. David was 30 years old when he began to reign. Pila edad niya? And he reigned 40 years. Pila ka tuig? In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned 30 and 3 years over all Israel and Judah. Si David katluan katuig ang panawigon sa diha nga siya misugod sa paghari. Ug siya mihari sa kapatan katuig. Diha sa Hebron, siya mihari ibabaw sa Juda sa 7 katuig ug 6 ka bulan. Ug diha sa Jerusalem, siya mihari katluan ug 3 katuig ibabaw sa tibuok Israel ug Juda. Now, kini ka detalye nga usahay dali mamatiktan sa mga tao. Si David ang hari sa 40 katuig. Apan, sa unang 7 katuig, naghari siya ibabaw sa usa ka tribo lamang. Many people miss that detail. Kung dali ka magbantay gyud samtang magbasa, dali ka matikod ni ana. Pero sa unang 7 katuig, naghari siya ibabaw sa tribo sa Judah lang. David was of the tribe of Judah. So si Kristo pod nagikan sa tribo sa Judah. But David reigned only over the tribe of Judah sa unang 7 katuig. Murag, naghari pud siya ibabaw sa mga uban sa tribo sa Simeon, because the tribe of Simeon was in the middle of the area given to the tribe of Judah. So murag sila pud nagapil, pero Judah lang ang gihiskot dere. I want to draw for you on the board tonight. Sometimes I can draw a good map of Israel, and sometimes I can't. We'll see which one it is today, all right? But you've seen me do this many times. Kung kinit man dere ang Mediterranean Sea. This is the Mediterranean Sea. Dari sa south. Ano sa'yo nasa dari sa south? Kabalo mo? The nation of Egypt. Nasa south, we have the Nile River nagflow dere, dayon nag-spread out dere sa Nile Delta kana naragyapon. Dayon dere sa south na ay Red Sea, sila nag-cross the Red Sea. I'm not going to draw the Red Sea because I'm very, very bad at the Red Sea, and it has nothing to do with today's message. Dayon dere sa north na ay Sea of Galilee. Remember, Jesus spent much time on the Sea of Galilee. At least 4 of his disciples, Peter, James, John, and Andrew, at least those 4 mga ngisda, and sila himo sa ilang trabaho diya sa Sea of Galilee. So there is a north na Sea of Galilee. And then we have the Jordan River. Mag-ana-ana ngato sa Dead Sea, that is sa south. Sa dihang, si Joshua nag-conquer sa mga nasod sulod sa Promised Land, nagbahin-bahin siya sa yuta para sa matag tribo. This is going in and out real bad, and it's really irritating. And I think I'm gonna try the other one real quick. I'm gonna try the other microphone, and if it does the same thing, I'm gonna put down the microphone because it's very irritating. I think the best thing we can do right now is blame Brother Maiko kay siyang nagtabang na ako sa pag-andam ni Ini. So, in case you're wondering, kinsa man ang atong basolon, si Brother Maiko na lang. Alright? Let's try this one. Test. That's louder. Alright, I'm going to lower the volume. Test, test, test. Test.
Mom test. Mom test. Alright, testing. Alright, there we go. Kamusta ba? Okay na ba? Alright. Basin mas mayo ka na. Pero, magbaso ko ni Brother Michael. Gihapon, uy. Balik na. Test, test. Alright. Okay ba? Ma'am Tess, wala ka nagtubag. Unsa man na. Asa man ta? Okay, I was drawing a map. That's right. Ang pinakadakong tribo sa tanan sa tibok nasod sa Israel was the tribe of Judah. Just for context, I forget what time period. I think it was the time of David. Later in his reign, nagsugo siya ni Joab nga mag-ihap sa tanan mga sundalo gikan sa tanan lain-lain tribo. Ang tanan lain tribo, 11 kabuok, dugang except for the tribe of Levi, all the other tribes combined had 800,000 soldiers total. Nianang panahon na, Judah had 500,000. You get that? So ang 11 tribes, 800,000 lang. One tribe sa Judah, 500,000. Now I'm taking that off the top of my head. I didn't put it in the notes, but I believe that's correct. What I'm showing you is Judah was much bigger than all the other tribes. Dako gayon ang Judah. O ang bahin sa yuta, nga gihatag sa Judah ni Joshua, was diri sa south, nagsugod diri, and it kind of just went across, and then all this area here was Judah's. Dayon, tungod sobra kadako ang ilang bahin sa yuta, ang Diyos mihatag sa tribo sa Simeon in the middle somewhere, nato sa tribe of Simeon. So we have Judah, and in the middle of Judah is Simeon. So, syempre, nasago gayud ang mga tao sa Simeon and Judah. By the way, that's exactly what Jacob said when he blessed his sons. He said, Levi and Simeon will be scattered among the tribes. Kana gayud na itabo. The Levites became the priestly tribe, and they were scattered across all of Israel, and Simeon got intermixed with Judah and eventually was scattered as well. Just an interesting point of prophecy. I guess, anyway, it's kind of like prophecy. All right. Sa first 7 years, sa unang pito katuig nga si David naghari siya somewhere down in this area sa syudad gitawag Hebron. Tunga-tunga sa yuta sa Judah. Pero, sa dihang si Ishbosheth namatay. Si Ishbosheth, siya ang anak ni King Saul. Nainumdum mo, si King Saul ang unang hari sa Israel. Dayon nagsupak siya sa sugo sa Diyos. Ang Diyos na ngayon, dalit na ka, I will no longer let you be the king. And dugay na si King Saul nagsupak sa plano sa Ginoo. Dayon sa katapusan sa iyong kinabuhi, si King Saul niyato sa guba, batok sa Philistines, gipatay gyud siya. Pero na siya'y uska na gitawag Ishbosheth. Now, para nako, naay problema diha ni Ishbosheth. Kay 40 years old na siya sa diha ngayang papa namatay, pero wala siya mikuyog nato sa guba. Si Jonathan o giyang duwa ka manghud ni kuyog, pero si Ishbosheth wala. Kaya nga naman, para nako huyang siya, para nako talawan siya. There's something wrong with Ishbosheth. Pero human sa kamatayon ni King Saul, kino'y naitabo? Ang tribo sa Judah, diretso, nagtawag ni David, nagyong kamiga na ngay kamahimong hari na mo dari sa Judah. Pero, si King Saul na ay general gitawag Abner. Og si Abner, nagdesisyon nga ganahan siya mo lihok aron si Ishbosheth mahimong hari sa tanan laing tribo dari sa north. All the other tribes, there are tribes over here, all the way up in this area, ay mga tribo sa Israel. Og si Abner nag-work aron maghimo nga si Ishbosheth ang hari ibabaw sa tanan laing tribo. Kaya nga naman, talo siya. Sa kamatuoran, Abner was controlling Ishbosheth. You know the term puppet? A puppet king, a puppet president. Ishbosheth was a puppet of Abner. 7 years, naiguba, taliwalat ni David, og Ishbosheth. Pero sa kamatuoran, si Abner ang nangulo. Dayon, si Ishbosheth gipatay, si Abner pod gipatay, wala tayo time para niya nga story. After 7 years, namatay na si Ishbosheth, namatay na si Abner,
ug ang tanan tribo sa Israel nagdul ni David na nga nagsulti, ganan kami nga ikaw mahimong hari sa tibuok nasod sa Israel. Dili Judah lang ang tibuok nasod. Pero asa man ang capital ni David niya ng panahon na? Hebron. Layo gyud gikan sa daghan. So gana kinahanglan siya og bagong capital nga mas centrally located. So nag-decision siya, nagsaka, diri nga area, bukid yun. Now, most of this area is bukid, except down by the river and to the seas. But daghang bukid diri sa nasod sa Israel. Nagsaka siya ngadto sa Jerusalem, kay ganahan siya maghimo sa Jerusalem ngayang bagong capital city. Are you following the story thus far? Nagsalikway ko sa akong notes. Let me see if I've forgotten anything important. Naghiskod na, tanan? Okay. So, si David, nahimong hari sa Judah, sa dihang 30 years old siya. Dayon, sa dihang namatay si Ishbosheth, nahimo na siyang hari sa tibok nasod. So, how old was he then? Pila katuig milabay na? 7. So, how old is he now? 37. So, a little bit younger than I am right now. Ako, 39 karon, hapit na ko mag-40, and no, that doesn't bother me. Kahit kung 40 na gyud ko, magasulti ko, dili na ko batanong nga magawali. I am now a mature pastor, at least in age, if not in behavior. All right. So, 37 years old na si David, hari na siya sa tanan, ug mag-adto siya ngadto sa Jerusalem. Now, why did he go to Jerusalem? The Bible says, nagdala siya sa tanan, yung soldiers, uban kaniya, ngadto sa Jerusalem. Let me find where I am here. Let's look at verse 6. I've caught everything up. Let's look at verse 6. 2 Samuel chapter 5, verse 6. Kunana, say amen? And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites. Unto the who? They're not Jews. Dili sila mga Hudeo. Dili sila ang mga kaliwat ni Abraham, Isaac, ug Jacob. Sila ang Canaanites. Kaliwat sila ni Ham. They're Canaanites. The Jebusites, the inhabitants of the land, which spake unto David, saying, Except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither. Thinking, David cannot come in hither. Nining panahon na sa kasaysayan sa Israel, ang syudad sa Israel gikontrola pa sa mga kaaway sa katawhan sa Diyos. The Jebusites still controlled this important, powerful city that is at tunga Jerusalem is very near the border between Judah and the rest of Israel. This area right here was given to, hold on, is it Benjamin? No, Ephraim, I think. No, Benjamin. Benjamin, and then Ephraim was to the north. So, naidaghang tao, we'll get to that in a minute. So, pila ka tuig, na sila dari sa promised land. Daghang tuig na. More than 400 years. Pero hangtod nini nga panahon na, ang mga kaaway nagkontrola nini nga importante nga syudad. Sa tunga-tunga, sa nasod. I mean, taliwalag yun. Well, what is going on with this? Jerusalem was called Jebus, as in Jebusites. Kanaang laing ngalan para sa Jerusalem kay ang city of Jerusalem mao ang capital city sa mga Jebusites nga si Joshua o ang laing tao siyang panahon sila nagtugo nga ang mga kaaway nagpabiling. You remember the story from Joshua's time? Ang Diyos nagsugo kanila, kinahanglan ka mo pahawa or patay sa tanan. You remember that? Pero wala sila nag-finish. Nagsugod sila, pero wala nag-finish. Lukop sa book of Joshua, makita ka balik-balik sa mga pulong. Ang katawhan tayo mo tawag sa ngalan sa nasod, ang katawhan ni nga nasod, nagpuyo pagihapon, taliwala sa mga tao sa Israel. Over and over. Sila nag-conquer, pero wala nagpahawat. Gamhanan namin, magpabuhis mi nila, okay naman. Over and over, the Bible says they made them tributaries, but they did not drive them out. So diha sa panahon ni Joshua, it wasn't Joshua's decision, but they never finished. Naidaghang nasod na paghihapon diha sa nation of Israel.
By the way, kanamorasan sila balik-balik ni nakasala sa idolatry because they never separated from the wicked world around them. Nagsago-sago sila sa mga taotang-tao. But anyway, Joshua didn't finish. Namatay siya, wala pa nahuman. Dayon diya sa panahon sa Judges, sila pod, wala nag-finish, wala nagpahawak gayon. Ug hangtod sa panahon ni David, ang Jebusites napadari sa Jerusalem. Kini nga gamhanan nga syudad, gikontrola sa kaaway. Wala sila nagpasakop ngadto sa Israel. They still lived controlling and ruling themselves in the middle of Israel. That would be like an American coming to the Philippines and saying, I'm going to make the pitan my city and we're going to make our own laws dali kumaminaw sa Pilipinas. That's not going to work. The Muslims have occasionally tried that, and what happens? Naigubat. Diba? We have war. But that's what we have in Israel. Ako'y pumatana. Nga naman, walay tao, nag-ati man ni ini nga problema. 400 years kapin. Hapin na 500 years. Na sila sa promised land. Nga naman walay tao, nag-ati man ni ini. Nga naman walay. Why didn't any of the judges go in and deal with Jerusalem? Nga naman si King Saul, wala nag-march nga to sa Jerusalem, nagdaog na, you are going to be under our authority. Nga naman si King Saul, 40 years naghari siya, wala siya nag-atiman ni ini. Ang rason, simple kaayo. Ang tanan tao nagatuo nga dili mahimo. Jerusalem is too strong. Gamhanan gayud, bukid man, unsaw nimo pagataki sa syudad dito sa ibabaw sa bukid. Dakog yun ang bintaha sa syudad dito sa bukid, di ba? Ug tungod sa geography, tungod sa kalikon, tungod sa strength sa syudad sa Jerusalem, ang tanan tawo nagato dili mahimo. Nobody can conquer this city. You remember, nainumdum ba kamo sa dihang si Nebuchadnezzar nagataki sa Jerusalem sa ikatulong nga panahon? 3 times. The 3rd time, the people inside were weak. Pipila gayud ang mga soldiers. Nebuchadnezzar had hundreds of thousands of men, probably at least many men. But instead of attacking, he besieged the city. Nagpalibo sa syudad. It took him 3 years to conquer Jerusalem. Wow! It is a powerful city. Ang tanan tao naglanta. Dili mahimo. We just let the Jebusites stay there. Kabalo mi sa sugo sa Diyos. Pero dili mahimo ang pag-atake kanila. So, bahala sila. 400 or 500 years. Kaya ang tanan tao nagatuo, dili mahimo ang pag-atake sa Jerusalem. You will lose, you will die, mamatay ka, di nimo kaya. Let's read verse 6 again. Tanawon na to ang verse 6. 2 Samuel 5 verse 6. And the king and his men went to Jerusalem unto the Jebusites, the inhabitants of the land, which spake unto David, saying, so sila nagastorya nga to ni David. That means they sent a message. It says they spake to David. They weren't yelling from the wall. Murag sila nagpadala sa mensahe nga to ni David, which spake unto David, saying, except thou take away the blind and the lame, thou shalt not come in hither. Thinking, David cannot come in hither. Gawas kon ikaw mukuha sa mga buta o sa mga bakol. Ikaw dali mo sulod dinhi nga nagahuna-huna nga si David dili makasulod dito. Unsay lang ginasulti diri, kay medyo malibog. Kini nga mga Jebusites sulod sa syudad sa Jerusalem. Nagpadala sila sa mensahe ngadto ni David. Samtang sa dayang si David miabot dito, bansay ang army nasa dito sa gawas. Unsay lang gisulti. Here's what they're doing. Nagbinuwang sila. Nagbugal-bugal sila ni David. Kini ang ilang gituyong pasabot. Here's what they're saying. Kini nga syudad, hilabihan ka gamhanan, mao nga bisan ang mga buta o bakol makapanalipod ni ining syudara. That's what they're saying. They were not saying kaming tanan mga buta o mga bakol. They're saying bisan pa. If we only had blind people, dili ka makasulod dire. Nagbinuwang sila. For hundreds of years,
Walay tao nagsulay magatake sa Jerusalem. Kaya nga naman, tungod, dili mahimo. Walay tao nagatuo nga mahimo. What are they saying, David? Di ni mo kaya. Walay lain tao nakahimo ni ini o ikaw pod walay tsansa. Pero tanawang verse 7. Verse 6, you can't do it. Look at verse 7. Nevertheless, David took the stronghold of Zion. The same is the city of David. Apan bisan pa, si David miilog sa kota sa Zion. Kini maong syudad ni David. Listen to me now. Si David ang naghimo sa butang nga ang tanan laing tao nagtawag nga dali mahimo. He did the thing that everybody said, you can't do it. I want you to notice something very interesting about this story. Si David niabot dito sa syudad. Sila nagbinuwang kaniya, nagbugal-bugal. David, kung buta gayud kabing tanan, makay chance dere. Nobody comes into Jerusalem. What I want you to notice is this. David didn't waste his time arguing with the people who said it wasn't possible. He just went ahead and did it. Wala siya nag-usik sa panahon na nakiglali sa mga tao, nagsulti, di mo kaya. He just did it. Nevertheless, David took the stronghold. Let me tell you something today. Paminaw sa imong pastor. There will always be people in this world who will tell you that you can't do what God wants you to do. Kanunay, nining kalibutan, anay mga tao, musulti kanimo, you can't do it. Paminaw sa imong pastor, ayaw pakiglalis kanila. Just do it. The best argument is just do it. Ang pinakamayong argument, dili ang pagpruweba pinagi sa pulong. Ang pinakamayong argument, ang pagpruweba pinagi sa buha. Just do it. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Just do it. That's how you prove. That's how you win the argument. You do it. Dili ka kinala makiglalis kanila. Dili ka kinala magpasabot aron imong pamilya makasabot. Just do what God told you to do. Buhata lang. Buhata lang. Kini dili ang first time nga naitaw nga nagingon ni David nga di niya kaya. Di niya kayang pagbuha sa kababuton sa Diyos. Nainumnum ba ka sa diyang si David niabot dito sa battlefield sa diya batanon pa siya. Siya nangutana, kitsa. Unsa may tabo sa tao mo putay niya ng higante. Dahil yung gitawag si David sa hari, nagsulot siya sa tent ni King Saul. Unsa gisulti ni King Saul kaniya? David, di mo kaya. You remember that story? Let me read it for you. I'll read it for you. Here we go. Ako na lang. Nawala ko. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. O si Saul umiingon nga to ni David, ikaw dili makahimo pag-adto batok nining Filistihanon aron sa pagpakig-away kaniya, kay ikaw usa lamang kabatanon, ug siya us katao sa gubat sukad sa iyang pagkabatanon. Saul told David, you can't do it. Unsa gihimo ni David? Migawas siya sa tent ni Saul, milugsong nga to sa walog, ug mipatay niya ng ug mipatay niya ng baon nga higante. He just went and did it. Can I tell you what we need to do? Kinalata sa mga Kristohanon na dali mabalaka kabahin sa mga tao nagsaway, sa mga tao magbinuwang. Kinalata sa mga Kristohanon musulti, I'm just gonna do what God wants me to do. Magsunod gyapon ko sa kabubuton sa Diyos. Wa ko'y labon sa inyong gisulti. Wa ko'y labon sa gisulti ng mga tambay. Wala'y ginabuhat sa ilang ginabuhi. I'm gonna follow God. Dayon sa atong teksto karon, si David nagatingdo gawas sa syudad sa Jerusalem, nagalantaw sa dako nga paril. Nagadong siya sa pagbinuwang sa mga tao sa sulod, nagmantay. Pasi nagbasa siya sa message, you can't do it. David, walay laing tao nakasulod. Ikaw po mapakyas.
David thought, I've heard this somewhere before. Nainumdum ko sa lain panahon ng tao na ngayon ako, di na ko kaya. Ang iyang pulong, wala nagpugong nako niya ng panahon na, o dili ko mapugnang karon. And David took the city. He took the city. Mga tao nagbinuwang kaniya, bisa na mga buta, makababag kanimo, David. Bisa na mga bakol, makababag kanimo, wag kay chance dire. And David thought, watch me. I love those two words. Watch me. Ako nagyon ninyo sa story sa una, nami dito sa Toronto, Canada, nga area, dali Toronto gyud, pero doon man. And ako nagso niluban sa anak nga lalaki sa pastor. And nami sa nindo nga area, dako mga balay, daghang foreigners. Almost every house we went to, lain ang nilang lingwahe. Nag-story mi sa mga Romanian, mga Chinese, daghang Chinese dito, daghang gyurang Chinese, and lain-lain. Nainumdum ko, nag-story ta sa uska lalaki sa balay, friendly siya, pero dali interesado mamino sa gospel. And as we were walking down, I'm thinking, man, kini nga lugar, lasud kayo. Asang mga tao ka na maminaw, dahil nakakita ko sa dua ka lalaki, I think they were both riding bikes. I'm trying to remember now. I think silang dua milabay sa mga, not milabay, misakay sa mga bicycle, but real slow. Maybe one of them was walking, the other was riding. I can't remember. And as we're walking down, sila milabay na mo. And I started walking fast. So I got down to the sidewalk area, and I'm looking, and they're going, sila hina-hina, nag-ikyas. And I said, come on, we're going to follow them. Kami nagsunod kani ang anak sa pastor, but more like 17 years old siya, 16 niya ng panahon. He said, you can't catch them. And I looked at him and I said, watch me. I started running. Nagdagan ko. Nag-apas ko kanila. Ang usa gikan sa Japan, ang yang higala gikan sa India. Pero Canadian yun sila, English kayod. Friendly sila. Og nag-share ko kanila kabayan sa kaluwasan. Silang duwa na luwas. Dayon ang kinikanan, nagtawag sa pulisya. Welcome to Canada. And true story. Ang pastor na gayon ako, last time, nasya diri. Si Brother Johnston, na diri, nainumdum mo ni Brother Johnston, nami sa iyong church. Yung gisulti na ko, samtang nasya diri. Oh yeah, you remember that? Nag-chase ka sa mga batanon? Oh, nainumdum ko. Yeah, ang kinikanan, nagtawag sa pulisya. I said, yep. Canada's not the Philippines. But anyway, he's a better Christian than I am. He handled it very well. But anyway, watch me. He said, David, you can't come in. And David says, watch me. I'm going to do the thing that everybody else says is impossible. Maghimo ko sa butang, ang tanan laing tao nagsulti nga dalit mahimo. Tungrang Diyos mag-uban nako. Listen to me, if you have God, you can follow God's will. Kung nakay Diyos, mukuyog kanhimo, makasunod ka sa iyang kabubuton, bisan na sa siya ganahan, you can do what He wants you to do. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. But how exactly did David do it? Giyunsa niya pag-atake nining gamhanang nga syudad. It's actually a very interesting story, but you have to pay attention to details. Ang tanan pulong sa Biblia gituyo sa Diyos kay matag pulong na ninin. Look with me at verse number 8. It's very interesting. And David said on that day, so nakadawat siya sa mensahe. And David said on that day, whosoever getteth up to the gutter and smiteth the Jebusites and the lame and the blind that are hated of David's soul, he shall be chief and captain. Wherefore they said, the blind and the lame shall not come into the house. Let me explain what that is. We call that hyperbole. Something on English expression, hyperbole. David said, so ang mga buta ang magpanalipod sa inyong paril? Sige. Anybody who kills the blind people, he's going to be the captain. He was responding to their mockery. He was not saying he hated blind people and lame people, just for clarification. And if you doubt that, tanawang story ni David ug Mephibosheth usa ka tawo nga bakol. But I want you to notice what it said. I'm going to read that first sentence in the Psalm. Ug si David miingon niya ng adlaw,
si bisang kinsa nga nagasaka ngadto sa kanal. Whosoever getteth up to the gutter. Kini nga syudad na dakong paril, taas kayo. Pero si David nakakaplag sa paagi nga makasulod sa syudad na wala na matiktan ni bisang kinsay lain. Si David nagtigom sa iyang mga sundalo, labaw pang mga leaders, his commanders, his generals. And David said, kinanglan ko sa volunteer. I need a volunteer. You see, somehow, David had found a gutter, is the Bible word. A drainage pipe. He translate kanal. Si David nakakaplag sa kanal nga igo ang kadako nga ang tao makaagi ug makasulod sa syudad aron mo abri sa mga pultahan aron ang tibok army makasulod. The whole army didn't need to go up the canal, just a few, kind of like a special forces operation. Just like here in the Philippines, we have the Scout Rangers, di ba? Kung ang president na gamay nga problema, dili dakong army, pero maybe a hostage situation or a complicated situation in the jungle, he doesn't send in the whole army. Mopadala siya sa special forces. Mopadala siya sa Scout Rangers, di ba? Sila na knife, I think is it here? The knife on there. Is it right here or is it here? I forget. That the special knife. Ang Scout Rangers lang na patch sa knife. Diri. But it's kind of like that. It was a special forces operation. David said, I need a volunteer. Now, I have a question. David said, I need someone to go up the gutter. Now, if you're going up, the water's going down. Right? Kaya syudad nasa babaw. Now, I have a question. Unsay klase sa tubig? What kind of water do people send out of the city? Only one kind. Sewage. Gikan sa mga toilets. Because when you're in a city, listen now, watch now. Importante ang tanan ulan kung naay army sa gawas. You don't send good water down the drain. Kaya kinahanglan para mainom. Di ba? There's only one kind of water you send out of the city. Sewage. Kanamo rason si David nangayo sa volunteer. Because that's gross. Look good. Wala siya nagpili. Come on, special forces, saka mo. No. He said, I need a volunteer. Og si bisang kinsa mag-lead sa special forces, siya mahimong captain sa Tibok Army. Turn with me to 1 Chronicles chapter 11. Na detail diri sa 1 Chronicles nga wala nakitaan sa 1 Samuel. 1 Chronicles chapter 11 verse 6. First Chronicles chapter 11 and verse 6. Na uska detalye diri nga interesting kayo. 1 Chronicles 11:6. Kung nasa amen. And David said, whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab, the son of Zeruiah, went first up. Meaning, na mga kauban, siya ang pangulo. Pero naipapila ka tao nag-volunteer. Kami po magkuyog ni Jomar. Maybe, Jomar. Joab. So Joab, the son of Zeruiah, went first up and was chief. So dali sa Chronicles, makikita ta nga si Joab ang nagsaka sa hugaw nga drainage canal aron mo abri sa gates aron ang Tibok Army makasulod. Now, I'm guessing on opening the gates, but the Bible's very clear. They didn't all go up the canal, so somehow the other soldiers got in. I think they opened the gates. That makes sense. So, kanang nindot nga story. David did something that everybody else said was impossible. Si David naghimo sa huskabutang ang tanan lain tao. Nagtawag nga, dalit mahimo. And tonight I want to ask the question, why was David able to do something that no one else could do?
Nga naman si David makahimo sa butang nga walay laing tao makahimo. I have two answers tonight, just two, and I'm not going to write them on the board. Two simple answers. Are you ready? Number one, because he was willing to try. Ready na siya magsulay. Let me tell you who accomplishes great things. Only people who try. Sila lang ang magsulay. Sila ang gamito sa Diyos para sa dakong mga butang. Let me tell you what we need in Tapitan today. Christians who are willing to try to do things that everyone else says is impossible. You can't do it. Di mo kaya. With God, all things are possible. We need Christians who are willing to try. For God hath not given us the spirit of fear. Unsang magpugong kanato gikan sa pagsulay, kahadlok. Kang Diyos wala mihatag kanato sa espiritu sa kahadlok. Nainindong nga kantohon. I've tried to translate it, but it's very, very difficult to translate. Pero nindong nga kantohon atong kanta dito sa akong choir sa US. It went like this. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His Word. For everything, oh everything, yes everything is possible with God. Truth Baptist Church, listen to me tonight. You can do anything God wants you to do. Makahimo ka sa bisanunsang ang Diyos nagtingwa halang sa imong kinabuhi kung dili ka mo tugo imong kahadlok mo pugong kanimo. Somebody's got to be willing to try. Today I'm asking the question, why was David able to do something no one else could do? Number one, tungod ready na siya magsulay. Number two, because someone was willing to get dirty. Okay, panaglitan. Kung kita ang mga sundalo diya sa army ni David, ang tanan tao, gitawag ni David, si David mutindog, Pamino! Kinahanglan ko sa maisogon nga volunteer. Maisogon ko. Kinahanglan pipila ka lalaki nga dali mahadlok nga mosaka lahos sa daghang sewage. O sa kalit lang ang tanan-tanan. Ikaw na lang, di ko, bahala ka! Diba? Joab said, I'm not afraid of some dirt. Di ko mahadlok sa kahugawan. Some of you are thinking, I'm glad I'm not in David's army. Hallelujah. Ayaw kabala ka, girls. Walay babae dito. Sometimes God's business requires doing things that aren't comfortable. Not necessarily hard, just walay lingaw. Dali comfortable. Baho man. Do you think they made fun of Joab when he opened the gate? Kaya nanimahot siya. Oh, Joab, nanimahot si Joab. Diba? Thank God David had a man like Joab. Now si Joab na daghang sayop. We know Joab's character. Na siya'y daghang sayop. Pero sa dihang si David nanginahanglan sa huska lalaki, si Joab ready na mag-volunteer. I just want to say tonight, I thank God I've got some men like that on my staff. I do. To work on my staff requires to be stretched. Because Pastor Mike asks you to do things you've never done before. Diba? Dili ko panday. Panday na karon. Hi, Rhea. Kabalo
Ako, gamay ka ba yun sa electric? Good, you can fix the light switch, Brother JD. Gentlemen, we are going to dig a canal. Oh. I thank God I've got some men who are willing to do things that aren't comfortable. Tungod ang tanan leader nang inahanglan sa mga tao sa maniana. And by the way, it's not just men. I've got some ladies too. And I'm proud of my staff. I don't often express appreciation, but it's not because I don't notice. You know, kamong tanan kabalo, na ang inyong pastor na nagsakripisyo sa daghan para nining a church. But I know I'm not the only one. Kung ako maglusur, akong staff maglusur uban ako. Kung ako mag-antos, ang akong staff mag-antos uban ako. And I believe my church does as well. It's not just my staff, but it's my staff who's with me every day. And I just want to say I thank God for the people He has given me who are willing to step outside of their comfort zone. Kaya ang pastor musulti, magsulay ta ni ini. Ang staff musulti, mau ba? But you know what they do next? Sige, pastor. Let me tell you something. There are no successful pastors without church members like that. Si David, ang pinakanindong nga hari sa tibok kasaysayan sa Israel. Pero kung wala siya'y mighty men, wala siya nag-uswag. Now you listen to me tonight. Now after the service, I need all the members to make fun of the staff aron dili madako gyud ang ilang ulo, ha? David accomplished something that was not possible. Sumalat sa tanan laing tao. Did you know, Truth Baptist Church? I got a surprise for you. You don't know this. Are you ready? Did you know it is impossible to build a soul-winning church in Dapitan? Did you know that? Nobody can do it. But God did. And I'll tell you why God's built a church here. 2 reasons. Number 1, we're a church who's willing to try things that nobody else wants to try. And number 2, God has surrounded me with people who don't mind being pushed out of their comfort zone. So here's the message tonight. I'm proud of you. Let's just keep doing what we're doing. I know, nagatubang ta sa dakang guba. Pero ako nakasabot. Ug nalipay ko sa akong mga membro, tanan. Gikan sa staff, nga to sa pinaka bagong membro. Magpadayon lang ta para sa Ginoo. And I believe God's gonna build a church in Dapitan that's special. Not because we're special, but because we serve a special God. Nothing is impossible when you put your trust in God. Let's trust God and just keep going forward. Magsalig ta sa Ginoo ug magpadayon na lang hangtod siya muhatag sa kadaugan nga gitingwa nato. On every head bowed, every eye closed.